srpske dečije knjige predstavljaju. Mali istraživači. Zaštićene životinje Srbije. Svako dete počinje da istražuje zahvaljujući nekoj knjizi koju je pročitalo. Osim toga, ljubav prema prirodi i živim bićima stiče se u detinjstvu. Ova knjiga je nastala rukovodeći s ovim poznatim činjenicama i namenjena je podsticanju dečje radoznalosti i svesti o očuvanju životne sredine. Ugrožene životinjske vrste u Srbiji, kao što su beloglavi sup ili mrki medved, predstavljene su kroz stihove i dopadljive slike. Dete stiče prva znanja o ovim retkim i divnim životinjama, rešavajući omiljene zadatke, kao što su lavirinti, pronalaženje razlika, bojenje, crtanje i odgovaranje na pitanja sa ponuđenim odgovorima. Postanite mali istraživač i upoznajte zaštićene životinje Srbije.